Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod kani pagayam tayo nga Albert ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, si papanakkelak amang ibaga aday to'y programam alagip ti napalabas, ti numero 1 adengdenggan mi kabayatan ti income panagin inana. Nang runa no kasjay amalpas kami amangal daw. Naawisak mat a nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti adal nang runa kadagiti padak nga addan pamilyana. Rugyak man nga ti agsalaysay idi adda akpay laang ijay oman. Kastoy man dagiti pasamak. Wow! Nagpintas mat ng tabag mo, Rose? Kasla ka barbaro ah! Siyempre regalo nila kay ko daytoy, Mars. Ay wow! Bongga! Leather ko naman! Mayat sapay ti quality na, Mars. Kasla sosyal. Excuse me, Mars. Anya kasla? Siyempre, social daytoy, anya? Ama mo nakmatan. Saan ka di? Sana ka mahilig iti cheap a bag. Mars? One matkit di a, Mars. No kayat mo? Idadkan kan ka ti may sa abag ko. Tay ngay inusar ko idi naudi ari muar tayo. Ha? Jay ka di LV, Mars? When Mars? Kabarbaro pa'y day jay. Kayat mo? Ay katuan a, Mars. Pagyamanak unay no itad mon kanyak day jay abag mo. Napintas day jay kat. Okay, Mars. Alaam to lang arudan inton umay kayo jay balay, okay? Okay. 7 pairs. Jackpot! Ay sayang, nakabunutak pay laang mat ngamin iti 4. 5 ken 6 dayto yun aw. Ay sayang, pir kumama dayto yun. Ay sayang talaga. Hay, buenas. Naunaan manan? 3 balls, 2 hits. 2 das. Manang Susan? Manang Susan? Ay, apay, madam. Ay, mangiluto ka man iti pansit, ta meriendaon mi, kabayatan ti panagayayam mi iti madyong. Ay, oon madam, mabait laig nga raw ta mangiluto ak iti meriendaon niya, wine. Ala, agawaan man ang Susan, tanay, mabisin akon. Mangtimpla ka matan iti juice, okay? Oon ma'am, sige nga raw. Ay kat kamada manan atap no mga bakak man, Mike. Wana, lalaingan nyo ngamin ti agkamada atap no tumudas kayo mat. Simangpat ka din nagti equipment nga in-order tayo, Ivy? Wan sir. Ni Carlo ti binilin ko ang mapan mangi-check no kompleto matlaang dagiti na i-deliver. Okay. Nasayat mat nga ron no kasta. Sir! Okay kayo lang ka di? Okay ak lang. Sigurado kayo, sir? Okay ak lang, kurakmat. Tinasayat, awagam ni Carlo. Kumusta no? Kompleto mat lang nagiti in-deliver da nga in-order tayo. Sige, sir. Okay, Ivy. Agyaman ak. Oy, apay akas na tila nga masimang pat, iha. Apay anak kami suot ka. Ada ka di parikot? Kasanumat ngamin, mami. Adamanan baro a cellphone ti classmate ko. Okay?
Anya ko mga ita. Barbaro mo ti cellphone mo, san ka di? Daan day to yan, mami. Apay aya. Anya ti kayat mo a cellphone, iha? Kaya't kung agpada kami iti classmate ko, mami. Okay, sige. Awagak nga rod ni daddy mo, Kalpasan na, si kanton ti mangibagano, anya ti kayat mo a cellphone, okay? Sige, mami. Hello, anak. Kumusta ka? Daddy, igatangan lakman iti baro a cellphone ko. Ha? No, kagat-gatang ko lang matibaro a cellphone mo. Daan day giant, Daddy. Tay kumamat latest a cellphone ti kayat ko, Daddy. Jay clear ti camera na, kun dakkel ti storage na. Anya? Di mo't kabarbaro lang ang modelo ti ginatang ko a cellphone mo. Sige matan, Daddy. Please. Ay, Oh, sige. Mangipatuludak nga ro diti igatang mo, anak ko. Yay! Thank you, Daddy. I love you. I love you too, anak. Ited mo man nga ro ka ni mami ti cellphone. Kaya't ko akasarita. Sige, Daddy. Mami. Oh, buti nga rod. Oh, lakay. Si kamat bakit? Di mo kumaunay spoil din ti anak ta. Di mo kumaruaman ngagbiag akas labak nang. Apay aya, lakay. Katbak nang tayo mo't sanaya. Ken may isa, manulaang mo ti cellphone ngay pagpagatang na. Basit lang, dayjay may bawas iti sweldom, di ta uman. Alala. Mano kumaayan ito cellphone, bakit? No dya kagbidot, mapan 30,000. Pesos, naginan. Pang tuition na dayjay na. Rose, saan ko apidpidutan ti kwarta dito oman? Itrab-trabahwak na kita kwarta. Ken maysa, agur-urnungak meten, tapno into nagawid ak, addan tumot aramatek amang rugi iti uray basit lang ang negosyo. Anya? Kayat mo asawan. Di mon kayat ti agsubli dita abroad? Saan mat nga ti kasta? Ti puntok lang, saan ngagnanayon nga daak ditoy? Siyempre, kaya't kayo mo't ama ka din na iti anak ta. Sige. Baliwan tantulangin ti agsarita, Albert. Ado pa'y nga mintinaskan nga ramideng. Sige nga rod bakit? Agan-anan kayo ditawan. Hi, Sir Albert. Oh, Ivy, si kamat gaya. Mom, sir. Kanya. Naggasat man ti pamilya medya Pilipinas. Apay matanak ko nam ti kasta, Ivy. Ngamin, adanam naman da kaskan ka. Wala. Awan mo't ngaming daddo maagas-gastusak. Kasi ti apo, nakapatakderak mo't ten iti balay, kabayatan ti panagtrabaho diti oman. Kan makunak, stable mo't ten ti educational plan para kan ni Erika. Isa basit lang nga banag kanyak, no ipaay ko na iti kalkalikaguman da. Sa bagay mo't kit di, sir. Ay, mapantaman kat di ijay coffee shop. Ituloy tatag sarsarita ijay, kabayatan ti panagkapeta. Ilibre nak, sir? Sure. Okay. Kasano, Rose, nakapag-desisyon ka din, may papariti kotse, ngay bagbagakken ka? Dayjay? Uwan, pare. Njak pa'y ngamin na ibaga ka ni Albert. Ay, ket ibaga mga mili na, mare. Mga unan nakapay ti sabali. Bay, tain inutot nga ibaga ken kwa na pare. Basta, di mo pa'y lang iti sabali, ha? Ay, ket depende iti tulagan, mare. Nagnginan tumat ngamin ti panangted mo kanyak. Amangan mabalin mo't bawasam, pare. Ni mare met. No kayat mo, ikan kay ti nababa a down payment. Ha? Amom, napinta sa pangarkila ti kakas niya klas at ti kotse. No kayat mo, i-test drive tayo ton madamdama. Edi kasta, mariknam no kasaro ti kinapintas ti kotse nga laklakok ken ka.
Sige. Mayata kiti dayta pa ni Bernie. Ato yung ti blueprint, Sir Albert. Agyaman na Ivy. Oh, Sir, agan ano kayo? Medyo nasakit nga ron ti tiyan ko. Itay pa ya, marikrik na ako. Nangrugay di, madamatimetik tayo. Mga nusan ka natunawan, Sir. Tinasayaat, agawid kayon. Iti kasta, makaina na kayo mat. Manumatan nga aldaw, naka-overtime kayo. Tsak pa nga minalpas to yung report ko. May papan ti specs, nagiti machine nga in order tayo. Palpasak lang bit. Kalpasan na, agawid ak tumutan. Okay, da kayo nga rin ti makamo, Sir. Awagan daklaan, no, da ka sa pulan nyo. Adak lang, di tabangir nga opisina. Sige, Ivy. Agyaman ak manan. Awan anyaman na, Sir Albert. May sama ng payakis, Rose. Anyan, si ka talaga, Bernie. Gusto na. Ang mga nada makakita ka data dito eh. Sige, matana. Good night, kiss. May salamat. Tangiwat mo, kunak. Di mo pigsaan ang mga numanggagnak ka ni Manang Susan. Awan tao dito. Kas makita mat. Dudwa talaing dito arubayan ti palayo. Bernie. Sana tita makikiat. Baka pa mauyo nga talaga ti kinapintas mo, Rose. Lumabalin. Diyak ko makayat nga agsinata ita arabi. Anya? I love you, Rose. I love you too, Bernie. Wala, agawid kan. Ta sumurikak mutan dita balay. Congratulations, Sir Albert. Nakalalaing ka iti presentation mo, itay. Agyaman na, Ivy. Inaramid ko lang mat ti trabaho. Imbaglangan ko namta na gustuhan mo't dagiti supplier. Ti ko namkit di, Sir. Talaga analaing ka nga lukoy kadakwada. Sir? Tiyan ko. Sir Albert! Sir Albert! Help! Help, please! Help us! Is there anybody there? Help, please! Albert? Apay kasta tila nga man nakakita kanyak. Di ka di maragsakan, tadaakon? Ay, kuha. Saan ba't nga iti kastala kay? Siyempre, maragsakan na ka. Daddy! Erika, anak. Daddy! Ay na, balasang ka, niha. Siyempre, Daddy. Ni Manang Susan ngay bakit? Ha? Ay, kuha. Amangan no, ada iji kusina, lakay. Ibagam, tamang isagan iti pagsasangwan tayo. Kabayatan aluk-lukatan tayo dagiti pasalubong yo. Asino takin ko iti kotse na kaparada di tarwar, bakit? Ay, kuha. Kutsi tayo, lakay. Ginatang ko kan ni Pari Bernie. Gimatang ka iti kotse ko nam? Sa dino nga tinangalamit yung gatang mo? Sa dino ngay kuma, iti savings ta alakay. Anya? Binawasam ti savings ta? Ang apay? Sayang mo ti kwarta, no adalaeng ije bangko, lakay. Iso nga, ingatang ko ni ti kotse. Isungar nga da ije bangko ta urnong ta dayjay. Urnong ta pari panagadal ni Erika. Ang apay binawasam? Lakay, mausar mo ti kotse. Pag-business. Mabalin, pang-arkiladay jay. Kan may sa, agpawid ka tumutlaan. O, san ka di?
O di, masukatan to matlaang tinaigatang iti kotse. Kinapudno na bakit? Nagawid ak tapno umayak agina na. Pinagbakasyon nak ti kumpanya pagtrabrabahwag. Gaputa kalkalpas ko lang na operaan iti Galston. Anya? No kasta? Dito'y kapay Pilipinas? Kano nga iti pa nagsubli medya abroad? Tsak payam mo, abangan no kalpasan ti sumagmamanupay a bulan. Masapol lang agpaimbagak pa eh. Akat, kasano nga rodin dagiti gastusin tayo dito'y balay? Kasano tayo, Albert? Panag ko nak, nas ka naliklikan tapay laang ti panagsinarak ta. Nangro na ita, taadan dito'y ti asawa. Ayam, Rose. Agpalamis tapay laang. Amangan ngamin no makadlaw ti asawa. Tsak kabalan. Amomeno kasano ti panagayat ko ken ka. May sa minuto lang hindi ka makita. Kasta una yan ti iliw ko ken ka. No ipilit mo ti kayat mo, mapilit anak mo't amang isinakin ka, Bernie. Rose. O anya, agpili ka. Liklikan tapay laang ti agsinarak, wano agsinatan. Okay. Sige. Umanugot ako ni ti kayat mo. Ti karim kanya ka. Di mo liplipatan ti obligasyon mo. Di kayat ko asawan. Kaya ti monthly abayad mo ni ti kotse. Alawanin. Sige. Tamangi transferak iti bank account mo intun pikat. Okay. Layo nam tong araw na. Iti kasta. At dapat pangallowance ko. Wen ko naklang arutan. Tay takot ti kayat ko ken ka, Rose. Agyaman na ka. Sige. Awanan niya man na, Bernie. Manang Susan, simangpat ka din ni Rose? Awampay mo, sir. Ito yun ti agasyaw, sir. Agyaman ak manang. Madamag ko man lang. Ti anya, sir. Awan ka di ti madmadlaw yu iti asawa, kabayatan ti kaawan ko? Ha, Manang Susan? Ay, kwa, kwa, sir. Pangasi yu manang. Ibagayo ko man daam mo yu. Ay, kwa, sir. Kinapudno na. Kanayon da nga agmadyong dito'y balay. Kadwa na dagiti kukumari na. Kanayon da pa'y nga raw arumuar. Kadwa na Sino, manang? Ay kwa. Ti kayat ko asawon, sir. Kadwa na dagiti kukumari na. Basta, sir. Nasaysaya mo lang da kayo mismo ti agpaliiw, sir. Luktan yaw dagiti matayaw, sir. Kerugian yawn ti mang biro iti ebidensya. Ha? Anya ti kayat siya asawan, Manang Susan? Ay, sos apo. Di kwa, sir. Ayawan, sir. Lipatin yung tinaybagak. Pasensya kayo pasensya kayon. Pasensya kayon kanyak, sir. Ay, apaw. Tila mo, ti malablabid mo ngamin na ito ang iwat. Ay, apaw. Sa dino tinaggapuan, Rose? Di mo timpakadagkan ka nga dauting mi. Sino ti kadwam? Dagiti ko kumari ka. Sino pa'y kuma? Kadwam ka di da dya Bernie? Wana, tayo sukat nga ro ti driver mi. Inbagak matkan ka, san ka di? Kinapudno na. Tultulungan nak, amang ibaba ka dagiti daduma pa'y agamit ko. Ken, dagiti daduma ngayon sarmi ang nag-outing. Kaano pa'y aluklukwen nak, Rose? Kaano pa'y? Ha? Anya ka din dagitang ibagbagam, Albert? Sana ka bulsak?
Nakitak ti panaginggin ng tilyo itay iti kotse. Sakbay adimsaag kayo. Albert. Awaran kayo tibain. Agrigriga ta kijibal lasi taong agtrabaho. Ngam adda kayo ngot dito yung aglanglangoy itiragsak akadwam ti lalakim. Wanan! Basurkon! Ngam napanunot mo ka di? Nga damat dagiti kasapulak kas may sa a babae? Kat ni Bernie tinangipaay iti dayta. Isu tinangip-ep iti iliw ko kabayatan ti kaawan mo kada kami. Siyak pa'y gaya man takin basol. Wan! Basol mo matlang! Gaputa awan ka iti sibay ko! Basol ko pa'y gayam tagtrabaho. Tapno dalang maited ko kada kayong agina. Nagawan kat nga pain mon, Rose. Ibatanag, Albert! Ibatanag! Masaksagitanag! Ibatan! Ibatan tarupang! Diyos ko! Hustan! Bastos ka, Albert! Hustan data! Albert! Hustan! Sikati bastos, Bernie. Kinundawayam ti kinalupoy ti asawak. Ay ayatag ni Rose, Albert. Ay ayatan tarupang. Ay! Hustan, Albert! Hustan, Bernie! Pumanaw kan! Pangasim! Agsarita tan tulangan iti sa baling aldaw! Awanan kayo ti bain. Pumanaw kayo doa. Pumanaw kayo di ti balay ko. Panaw! Anya pa'y dagiti sumarno a mapasamak. Maornos pa'y nga ta tinagbaetan da Albert ka ni Rose. Papagayam, padaanan ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert. Dito ilang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.